Ha? Voglio un certo Varro no. Fumpia. Non varro no. Anders. Come? Posso? Ara nicht mehr so gut. Das ist voran. Das sind die Busch. Ich weiß nicht, für wen die jetzt schwimmen. Hm? Das sind die Journalisten, ne? Ja. Die? Warum? Weil die jetzt schon mal mit den anderen sind, Schatz. Und wie weit geht das? Und da, bis da rüber. Ich kann nicht lachen, ich bin Die, Schatz. Schau mal, wo die anderen sind, noch da hinten. Sveto Divana su ekipa Butargani Cikli u sastavu Nikola Fransković, Mateo Žanec, Mateo Orec, Petar Marinović i Marko Orec su nam korevima. Jetzt du? Steht das Wasser direkt? Mhm. Ich komme nicht. Za njima desaju seniorska ekipa Posada Trgave u sastavu Sanja Barčot, Jelena Barčot, Marija Barčot, Marija Šeparović, Ilijana Iliković, Sind die Kornelata. Erster, oder? Die sind Zweiter. Erster, Zweiter. Ich kann nicht Platz nehmen. Oh Gott, schade. Der ist das. Auch wieder Mädchen. Na trećem mjestu trenutno Vesna Posada Strejke u sastavu Lucija Tabajin, Maja Vlasić, Dijana Tabajin, Martina Sipković i Gabriela Antiković Kornelata. Das ist die Tochter von der Deutschen. Wo? Die da ruft und schreibt. Ne? Ah, die Gabriela. Vesna Posada Japan u sastavu Jakov Frižmić, Antonija Vlašić, Antonio Dragojević, Petar Surjan i Marija Vlašić Kornelata. Die letzten. Ja. Die? Ja, jetzt kommt noch welche. Ja, klar, die sind die letzten. Das sind die letzten. Bravo, dečki. So Dečke, das ist ja Kabau. Also das ist Ja. Dečke da drin. Sudi, a vidjela sam danas, vam rekla da je zaručena, sve bi se pohvalila. A lipi, dečko, odlično, neka. Neka, samo da ne ostane po šumu. Ako je ovdje, on je stao sa u luku. A onda je, vidimo ko se s nami, nemojte A sam često, valne bohe, ja. Da, malo za kao holiday. A je, ali ona nije bila vidio, pa je požudila. Poštena lipa, pa se ti ovo radi nje došla. Mislim, ja gore čistim. Ne, svinski bolac. A vrtiš maslina, no Ne, nešto. nego čisti teren. A lipa za gradina. Ali pogledajte to kao. Mlad je bilo za 2, 30 manje, smo je malo 20. Je.
Ovo su Marisa i do starih, sad mi Antonija Veslavi, stariji si. Ovo je sad... Jetzt kommt die Ältere. Ovo je za Kleine, a pa još Peter. Juniors und jetzt kommen die Senioren. Svih 5 muških posada. Start je dakle u razini glavice Svetog Ivana kad se čamci poravnaju i kad sudac označi start. A cilj je na sredini vele rive, u centru vele luke. Dužina staze koju ovih 5 posada vesla je 3600 metara. Svi kajići imaju hrvatsku zastavu na krmi i zastavu općine Vela Luka na probu. Sudac na startu i na moru je Miška Križnić. On se brine o početku trke i svim sudionicima lagati na moru. Glavni sudac na cilju na Veloj rivi je Anjuko Šeparović, predsjednik Veslačkog kluba Ošljak i dugogodišnji veslač Veslačkog kluba Ošljak, a ragati s njima Anđela Šćepanović. Option Velle Luke ist hier, die Rudung ist hier. Option Velle Luke ist das. Oshak ist wieder die Insel drüben. Hatte gibt es etwas anderes. Option Velle Luke ist das. Ah, sí. Pali smo sad svi u sastavu Antonio Golić, Nikola Križmić-Runja, Boki Tulić Špira, Goran Bugić-Čodin i Antonio Šeman-Čučak-Kormila. U posadi pod nazivom Torcida veslaju Nikola Surjan, Toni Novak, Marko Surjan, Nikola Surjan Piškun i Roko Siderija Kormila. Robert, dođi mi se... Dođi. U posadi pod nazivom Koncept Bar veslaju Vito Prižnić-Vale, Lenko Dragojević Cesar, Toni Cetinić Betina, Frano Smijan Jata i Mara će doći ovako Goran nas. Kormila. U četvrtoj posadi pod nazivom Medvjedici veslaju Ljuden Cetinić, Antonio Burmas Rinko, Đavin Trojanović, Nikola Žuvela Mun i Nikola Oreć Šipan, Formila. I u petoj posadi pod nazivom Ošijok veslaju Antonio Šeparović Gola, Stipe Padovan Čapa, Deo Padovan Leleta, Leon Surjan i Roko Žuvela Ćulin, Formila. Možete pratiti live na stranici Radija Valne krenula. Da starta Krenkos? Martino. Pišmuce. No. Sauer Windfisch.
Aufpassen, dass ich nicht verletzt dich, Schatzige. Hm? Ich kann nicht mehr. Ma questo Uvali Tudorovića, a na live snimci možete javljamo odrediti sve što slušali. Acho que é dano, ninguém, pronto, ninguém, tem nada. Trenutno se vodi borba između posade Koncept 2 i posade Oša. Ja bih rekao kao ti nis da bi kompliment, pa kao ja bih rekao. Antonio Šeparović dole, Stipe Padovan Čapo, Teo Padovan Lavata, Leon Kurijan, Roko Zola, a u posadi Koncept 2 vesaju Vito Krišnik Pale, Leko Dragojević Cesarko, Nicetin Petinja, Prano Spijan Jata, Zoran Škormica. I trenutno je posada Koncept 2 preuzela vodstvo. U posadi Koncept 2 veslaju Vito Krišnik Pale, Leko Dragojević Cesar, Toni Cetin Petina, Prano Spijan Jata i Zoran Škormica. Budeš dobra. I trenutno se veslači nalaze u Uvali Sokolić. Trenutno vodi ekipa Koncept 2, za njima vesla ekipa Medvjedići u sastavu Uden Cetinić, Antonio Burmas Rinko, Đani Trojanović, Nikola Žuvela Mul i Nikola Oref Šipan Kormila. A na trećem mjestu vesla posada Oša u sastavu Antonio Šeparović dole, Stipe Padovan Čapo, Teo Padovan Lavata, Leon Surjan i Roko Žuvela Pičulin Kormila. Moraš biti dobra. Zagrlite se, robi. Ali te strah žensko. Ali te strah žensko. Zagrlite. Hier eine längere Strecke wahrscheinlich. Habe ich das Gefühl. Nadomak hotela Adria. Još uvijek vodi posada Koncept 2, za njima veslaju posada Medvjedići, a na trećem mjestu vesla posada Oša. Die müssen, ich hatte das Haus ja gezeigt, ja, das Gelbe. Schatzi? Hä? Hä? Gelsin ya. Burası gelsin. A zaboravili smo i napomenuti da cijelo vrijeme veliku crkvu prati i narodna glazba Vela Luka, možete vidjeti pa ih pozdravite velikim pljeskom.
Evo ih, ovi su prvi, koji su ovo? Evo ih. Evo ih, došli su. Evo ih. Glavno da su došli svi. Ajde, legendo! Ajde. Was ist Kevin? Sitzt Das ist so. Das Schiff kommt jetzt auch schon. Das ist was. Die singen da die rudern. Und die hören, das gehört eh dazu. Oh, das wird knapp. Udruge Luško Lito i ovogodišnja ragata posvećena je njemu. Daleko od mene, sada si ti.